الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu menika kita tasih saged sareng rawi salat Isya berjamaah, salat tarawih ngantos salat witir. Salam iki selawat kagem dumateng Junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sederek sedaya ingkang kawula hormati, kawula namung badhe ngaturaken piye acarane uripi ben enteng beban pikirane ngoten mawon. Margi napa zaman makin maju tapi makin banyak yang mudah depresi. Mergo napa serba instan. Tapi itu mas carane mudah-mudahan disebabkan untuk pilih minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakatum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Menika dengan kami pinter bersyukur Gusti Allah bakal nambah nikmati. Contoh Bapak Ibu, monggo kita ngatah-ngatahaken bersyukur dipun paringi nikmat sehat. Terus Bapak Ibu, jenengan menika setiap pagi bangun tidur alhamdulillah masih diberi kesehatan. Mas sehat yang ra duwe duit yo ngeluh Mas. Ngoten biasane wong iki yang boleh alasan pinter wae. Sehat nanti duit yo ngeluh. Sehat nanti duit yo mati. Mesti ngaten.
yang wong pinter mencari-cari alasan. Bapak Ibu, wong yang sehat mesti jek iso obah nyambut gawe, berarti iso golek duit. Wong yang sehat tesih dipun paringi obah ngibadah, berarti ngibadah iso semangat yang sehat. Ning umpami jenengan sakit, cobi suguhe kaya ngapa ning ra iso obah. Mangan ora enak ya kan, serba dilarang. Lah berarti kan ra nikmat. Padahal duitnya akeh. Niku bukti sakniki sugih-sugih ning penyakit akeh ra akeh. Ning panjenengan tesih dipun paringi nikmat sehat, dados monggo disyukuri. Contoh Bapak Ibu, kula gadah pelanggan, pelanggan cek kesehatan. Dhek menika mlampah, awake gede. Ning setiap hari mlaku sepanjang jalan pasar Geblegan dugi pasar Gading siang-siang. Lah apa Mas nyambut gawe njaluk-njaluk. Ning nggih Bapak Ibu, njaluk-njaluk mergo napa? Mergo dheweke bukan ateges jalan ngemis. Jenengan silahkan mengasihi orang yang ngemis, asalkan memang dia butuh berkebutuhan utawi disabilitas, punya kekurangan. Lah dhek menika memang punya kekurangan dia. Saya ngono. Contoh Bapak Ibu, dhek niku napa? Kan kula cek kesehatan. Kula dereng sadene kan dereng ngetos. Dhek niku nggawa topi ini ditutupi sirahe ngoten. Lajeng kula nderek, "Mas, mbok dibuka topine." Ternyata napa to? Sirahe menika separuh. Panjenengan kan sirahe cek utuh to. Berarti monggo bersyukur awake dhewe cek dikeki sirahe utuh. Dek menika sirahe separuh. Jane legok ngoten, otake ra ono, kalih sithik otake. Mergo napa kula tanglet kok iso ngene, Mas? Dek nganu, Mas. Kula kerja ning bangunan, nang lantai dhuwur jiblok terjun ngoten. Lah bareng tekan ngisor jek kejeblokan dhuwur mulih, bareng akhirnya nyebleki sirah. Ning napa Bapak Ibu Maha Kuasane Gusti Allah, padahal sirahe karek separuh legok sisan kok ya isih urip. Yen arep menungso mboten urip kami jenengan piyambak mungkin wis bayangane ra ono meninggal. Ning nyatane Allah menika Maha Kuasa tesih masih hidup. Makanya boleh mengasihi orang-orang yang ngemis karena memang dia butuh, ra iso apa-apa bisa. Contoh tanggane jenengan niki, enten sing kekurangan, lah menika tugas jenengan ngasih santunan, mergo ya wis rasa nyambut gawe contone ngaten nggih, janda-janda tua, yatim. Nek Masjid Taufik rutin setiap hari Jumat ngisi santunan nggih. Masjid Taufik. Wonten dana khusus untuk santunan, wonten dana khusus untuk sarapan minggu pagi, wonten infak operasional masjid. Ya Masjid Taufik pun komplit wifi, makan minum tiap hari berapa jam buat sendiri monggo. Menika ada masjid menika ikut memikirkan warga setempat. Contoh Bapak Ibu monggo kita ngatang-ngataken tahu syukur kita dipun paringi nikmat sehat. Yang penting sehat, wongi sehat. Ajeng kang nomor kali tasih dipun paringi nikmat gesang. Alhamdulillah cik urip. Isu-isu alhamdulillah aku tangi cik urip. Mergo napa? Tiyang menika yen wis dikeki urip berarti dikeki kesempatan. Kesempatan napa? Dandane awake dhewe masa laluku kekurangane yang biyen masa laluku ngene kesalahanku akeh. Tiyang menika ora enek kok lahir menika suci tapi ora enek kok suci wong urip kok manusia suci itu tidak ada. Mesti selama hidup pasti punya kesalahan. Salah karo wong, salah karo wong tua, salah karo tangga. Mesti ada kesalahan. Lah awake dhewe mumpung tasih dipun paringi nikmat gesang menika memperbaiki diri, terus memperbaiki diri menjadi lebih baik, nambah-nambahi amal ibadah, amal sedekah. Mas wong umurku jek enom,
umure mati berarti disuwi. Oh, mboten ngoten nggih. Mati menika ora ngerti. Contoh Bapak Ibu, wonten warga Taji. Riyen pasien kula niku napa? Hari-hari terakhir menika ketemu, dek menika sarjana S2, padahal sarjana S2. Gelare sarjana S2, jabatane akeh, cek enom, duwe bojo. Ora nyenengke coba. Isih enom, sarjana S2, jabatane akeh. Nah, hari-hari terakhir menika dek Mas kok iso ngene tes kudu terus saham. Berarti jenengan anu Mas sampeyan niku kebiasaan apa gandeng aktivitasnya tinggi, serba instan, minuman instan, apa instan, makanan instan, akhirnya nopo gagal gini, ya, padahal cek nom gitu. Warga Taji menikah, jadi S2, jabatannya oke, gajinya gede, meninggal karena gagal ginjal, cek nom cuci darah, terus monggo cek nom menikah dikurangi sing makanan minuman serba instan. Kemudian wonten kata yang kawal terakhir mungkin wonten manfaatipun sepeda mati Bapak Ibu. Monggo kita ngata-ngatai rasa syukur kita amargi napa wong yen kita bersyukur uripe bakal enteng. Rasa kakean gaya wong yen jenengan nuruti gaya hidup ora bakal entek bodone jane sontek nuruti gaya hidup. Contoh Bapak Ibu. HP kula sing nggo anak niku ning rega 100.000. HP jenengan rega piro? Nah, kula cukup harga 100.000. Sing nggo nyuting YouTube niku pinten? 300.000. Ning wis isi 1000 video lebih. Nyambi nyuting dakwah. Padahal harganya cuma 300.000. HP nggo anan grup menika mung 100.000. Itu cukup. Terus umpamane jenengan nuruti gaya hidup, berbagai model HP diturutin entek duite. Mungkin montor model kuwi wae entek duite. Terus monggo kita bersyukur mawon, sing penting sehat, sing penting urip. Mugi-mugi wonten manfaatipun menawi lepas saking kula piyambak dan ngapunten menawi lepas saking Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil. Ayo. Oh. Udah gue lain. Adik. Pakai coba lain. Jujur.
Iki sing ngitung dia dijupuk sik gambarke Mas Juli.